Shubor nakaslem jong unongsan hima. Haki kendiat sengi ke baladam ki pajba nong snong gajela ki ladron hapedeng ke jing shapting ban bam ya ka dok masi hadin balam ba masi udon ya ka jingpang ya ka balatip kum ka lumpy skin disease lani ka jingpang ka bami kenyang haga sni do kum ba kalong menta ka sarkar ka labo ya ka wei ka jaka shok do ya ka balatip kum ka abator ka badan hamauyong kaban kmi ya ka kot ka khya jong ki marat hashwa ban ot bat bandi ya ki shiki jaka ba pher ban yo ya ka jing shai ka ba khambanya la ka long ka ba ngani em ban bam ya ka do masi bat ka do snyang hagini ki por ki ba menta nakaliang unong san hima udalit wat jing tip na ka jaka ka ba ka sarkar kala bu ban shok do bat ban pej banya ya ki marat ki ba ot hagate ka jaka habayok banyak keren baru ba kidbok melim umlong ubabat kumu social secretary baru badairu in charge jongka abator hamauyong uliathu bagate ke jaka ka babit ka babiang bahaban shodo bat kala yarabru yeshibun nadu ka ka jingko jing suba kala biang lut nadong shadong kamtam ni ki bre ki babam ni ka do ka baot hagate ke jaka kalong ka basngan bahaban bam namar haswaban ot yeki marat ki doktor ki lakmi bah haswaban ra shaki dukan ban de shaki patba balada ki doktor ki lam bakamar kalong ka bakumni kumtai kim ju sha shu ban ra ya kani ka do ban de shaki dukan patba uba umlong ulaong ru bakado ka baki paot hagate ke jaka kalong ka basngan ban bam dagi patba henre ye ka baot shaki wei pat ki jaka tip satya henry ka kamram joko sarkar ban pet bat khmi bnya halor kani ka jinglet ot yakado shakiwei pat ki jaka ulia thoru bahagini gisni ka yodi do snyang kala sedang man keu biang ha ka bagi jipoi kuma prapusan hado khandai photeli ai ki mar kan baka do masipat laot kumba saw ni santeli ai haka shisni ula ongru baka jingyo jongki ya ka jaka kalong ka jingmen ka bakrab ha namar ka long ka jaka ka bakhoj basuba bat ka babit babiang Ketang janga kitbak melim amlam ngabat kum social secretary mak ngan chat sendon ya kene jaka ngapet di nampai baro abai dei bat ka ne ka kamdo ne ba boto kene ga jaka ne tu epi gede ga bapiang nah namang ni menswa ngi ut yiem dei ngi sem jenja ba bo yiem namal riu ngi hab ban lempat hamadan ut madan ngindalawan hani pat laduk ka laduk ka jingkut ke ladang sedang khamtam ya kinang bam lai ngani tu epi na mardiu swaban ot ya kimar ki doktor ki la check swaban ngindra sedukan da kalong gumnam na gimsya ban wa sedukan temat kinang bam ki la sngan mahaban bam ya kado bami lene lapo abato lamuya te ngi klanti be tangi kado ka bami lane te basawai tengim tip ya kata te kade ka kamram jam ka sarkar bakan pet ma na benta jong kane ka jaka do apa moyang te kade ka along ke bla kuat bala biang mahar ka jaka bala sngan bun ki brio ki tiang ki menurut baki ang bapun banana kane kami atu ka jengpang te ho hani ro her bah usniang la kasispa upay tang absan lai puteli masile hadu bakhambut su la sange namaliu bam denong tit do asu tengin ut kumnu tementa pat la sedang biang banwan kayo usniang menta la poi kumba prapsan khandai pau te hakasisngi temasira menta la dan baat kumba saw santeli sisngi la sedang at namar kamasi sura andala dapat layo yaka ni keserki lagi doktor kemat kelalong kebabiang ban ra sedukan ban bam kinong kipat ba bangindi
long kamdan jing atatin su te kata ke baki at sawai te ngimla ma ban ang batai tang ye ni jaka bagi at hani kaman at hani gi ba at hani ya gadok masih kamtam ya gadok masih ma gadok masih man kawai ka masih kemat kila ai ka serpikiat kila chat kila ai swaban mi ilane kila sim kitrai la gajong serpikiat kila ra ban wa sedukan te kata ke bakim dan serpikiat kiwe kita tengamla ban ang ai tip ki ot sai ki ot sono tip ya kata ngam namla ban batai namangi hani bala da chat de doktor ngala ban batai dangi bam tip rangi dei tangi nang di rang las ngutu ka de ka basnga te kata ke baki ot sawai tengamla ka de ka kamram jong ka sarkar kata ka de bang le ngi la yo ka ni zakat ngi la kemen ngi la wan ni la yo ba ku ba suba ba biang ba bet te kata ka basaba tengam semla an batai ki daftar kidan men step kila poi ane kumba rubeji sansteng rubeji ki dan hado saw teng san teng lai ya kalai on dunas ki poi ge man ka step ya tek patik de chat ki pet swa apa swa ban at ki la an tematem andaladap at ki sachat saya pos martem ya kidan kiba mulang ban bam kibriu ya kido apa subo kum utor na udo no na ai udu dai taga ya utu kim sya su ban ra sudukan ban tab bahai gitu kini gi sngi ki bilang sedap ni iba masih udan jingpang lumpy disease ti hatu kayo kahir bahaba kahir ni ro ni kahir ya mentate hari ni kita yo beladap kini benai beladap kahir sebab palat ngaunya pi hado baklam ot su ya kada ndon thiet ki pada kitiang temen jing sisa ya kada bami lane la chak di doktor jing sagim dei su banting namaru la chak di doktor la yo la salkiat ya te baki man pat ki pada ban thiet tengim la lai ngi ginong di kasong ha ginong thiet ki masih ngan ya tu epis ban at kila dep dan lupa nilai si sosngi la pe sebagai doktor mla ban suan ra antum suat habu swa asi lai sngi kin pet swa ki ai babiang babit ban at da termat kisah ai yang ban at kuat saat te kisniang wa kum tu kisniang ki pai kum menen ki hapai menen kin pet menen step kin saya ban at itu setiap ban ang suan ra antu ai bun kim sha ba pin suat bet ki ha ban song ja that kin ha ban pet spa ki masih menta ki bun ngan ya tu fi ki de lokal la ni ge jakal jong ni dal po ri kasi kidan ba ki pai la bohai kidan gi pai la juai teng gi pai sapa la nang ston en to ya kisniang ten yo tu ibun di pai la ba 4 jam namal baliu ngiro kinong thiet dei ngim thiet da kipang namal aktif badang i thiet dei ngin sya rijep ni ka jinglas jong no kalas ka jong ni tengi hap an tin ke nya ka pisang in subrat sana ni hap thiet da ka baksat baklan ke ti kal ya kisniang pat ki bon ra nabar ki bon ki ba klan basat ba klan kisniang ro kumjo kim luat ban thiet kelumar tang sulang nem tu dei kila ilong kinong thiet mar gi batrai ni ka kam dei kila kham i smuthu bah ban pet kum noi kama nama ba kiting ba yo ka las ka pisala jang te da i ba kilong um nam noi tu kim tre ban thiet ki pan thai yang su tu khar ba wan ba long biang ka yo ye di thiet kham tam ka sneng lei ukla ya ba ha la sedang ban long yang kumju te tapi masih ra kalau asnang biang hi tang basulang baduna kinong wan ot dadai babuan kinong ot mensua baki dang buan kinong ot koi kumto kumba lai pusau lai santli sisi mentapat kimalik gibaat ani kidan tang san hakasisngi tagamad dapat iwe tang santli ti lada ngi pia pada ki masih kat numut ki bab wan man paot hang ni tang san ya ki senyang pat kisniang te kibuan hanya tu
Kisniang te kipai kumba baru kawai jan sorselong kisniang amla ban batai su jan baru kawai ga sorselong kilabun hani. Hang ni ki ot tang masih bat kisnyang ba. Tang mesti ba kisniang jingsya ka belang ba filai la kre sarkar yang tai jaka tang ba ki klam ba dip ngintip la ka ngintip ya kata. Ti kinong ot pada hang ni ba kidan kat nungot. Ki masih kinong ot jong ki masih kat nungot kinong ot jong kisnyang kat nungot. Mentang ila penduna nama bomdan ot kidan tang gembap kangut. Te usniang te ni tu ki kidan kumba sau san pau. Di ka jing kentu jong pi ki pat ba kinom syap tiang bikin bam ya ka doa ya kan yakin ki doa tuli. Kabanang kong ni tu ipi ke jing ting ipat ba ke dei lek tu ke jing mi kinus ba ka jing pang jing masi jing kisniang. Te ha ya kata te ki hap man tiang hi nama beliau la peni da kidur kumtu la sandur ai. Te mentang ni tu ipi ngi kentui ipat ba kam tam ye gidok ba ut ani mo yang mo ya tangem la ban ba kli nglaong ipi ki ba sabat tangim tip ya kida baat amu yang filai da ka jong khamat phila ban wan ban ring ban ai ba suwa ban mi kada ki doktor kila isu ya ka serkiat ba kamut kada ba mi lani pa mu yang kada ba la yang bet balong ban ban thiet ki pai ba te kata pat ka sang ha ki pai ba pat na da ba kin thiet ngim la ai ngi le ngi long thang ginom ti Kar ba ngi iba kolong lan ba kan ya ka wala kalabu igin ka jaka ban one ot doang ni bak labu bat ki doktor ki ban pet ban khmi ning i pada ki pat ba ki nong de ki one ot ya ka doang ni dia bat ka sarkar kamdan kata ka jing check ban pet kita ki certificate ke ka jing kentu jong pi pada ya ka sarkar kalau kata jing kentu kumnga nong penya ma hani ngakwa iken bakin yawan at namalayu hani ni to pi tangga bailat si benai silak saupau silak sausan teladam dan nang at ngin siu da ka ite ngila sim ya gani jaka ngila pendan kam ngin tangga bailat ngila sitam ban pemi saginang trai place ikin lai ka perthai benta bilatip ka bakudu kam kudu jam teladad buan ka kinawan ut kin lalang ba aikam ai jam bat ka wei ro bangin penmi ya ka bailai ya ka jing penkhot jing subaro ang ibu ya ki beriau ba ki banyak ki bei ai ya ki ba adang sedang ngilang ngilale ha kata ka kum ka juk ka bamanta ta ba jing ko makan tu hi kai ya ki ya ka sarkar ba kan pet lam hadu kan ni lang ba ka her ka yau te ngi mentangi kendo jing ka bailai ngisim ka masih ngisim si atengka sekilo ngisi tau em namar beliau ngi tau em namar ubarit urit kilo bahe atau bahe kilo na defisim ke juk kada kami ha namar teng kat uhati teng kat iblang kami ha defisim da ka kilo sistem kemat pio abe ya ka kilo kat badan untuk marat atengka sekilo yusnyang pat pi Yau sedang an yo tu ya pi ngatai ngi kila penyak kini ki nong thang kila dan dagi nong trai kila siu hi ka bai gas ka bai ai ta ngi sisen be tang ka bai la nyo pu tang ka nyo po ting ka kilo uwe uwe nga kwa i nga kentu ya ki nong bam i ka do hi ka ba mi la pa mu yang Mili tu ipi kadai galong belas ngan mahaban ba. Kimdai ban artatian. Kata ngasukun tu kenang banya bahakam bahajam lem ilai kendu arajing arajing jarngi kemungkinan ada ahni pak muyang hadu abailai hadu kai bara kada ngende adra ngimla di hadukan tengah saiki pai ba ki kham sutu bat ki start ki pai ba yang ni kinong at namar kada balano kawan na saiki kham tip pai ba. I'm Dr. R.C.H. Sangma, Director in Charge of ASN Veterinary Department, and the one who is sitting on my left side is Dr. W. Kongwir, Deputy Director Planning, and the one who is sitting on the right side of mine is Dr. Benita Dengdo,
senior HNBO, who is looking after the abattoir of this Mayong. Kakateng jangan di Dr. W.M.W. Khongwer, ngadan hapok Directorate Animal Husbandry and Veterinary as a Deputy Director of Planning Jangka Department. Harga bayi begini ngan situ ifi dengkot sepang ka story jangka nega project slaughterhouse mo kaja ka odo ante pemuyam. Kawan kong kalong ba hadin baladep ya nega construction nega jingtai nega project hapo muyam house nem gumma kanro house nem arja kanri kanyo. Di hadiah mendalang ta kalau orang gaji berkat ba selang menberikan nak bakan non fungsional nak kan project. Di hadiah gaji pembet nak gaji department dia ngila invite dia kini ki nombor dok nak di butchers. Bagi nuan sakmat ba nginya pembet nak mentaban berikan nak ya kan slaughterhouse apa moyang. Di hadiah kata gaji pembet nak gaji department dia kilawan men ya kedua ki dekat dan di members yang dikasih Centia Butcher Welfare Association. Di hadir kerja pembet berki, di nak tahu nak ada department kalau berkat badi penselang no, ya kini nama baka project kalau long biang nalong sedang. Di hadir nak hadir kata kerja pembet bahkan dia kasih Centia Butcher Welfare Association. Di ngisa selang no ya kakam, dah kaba ya pembet bangin ai no kalis. Siap kini ki butcher bakin pet no, pan penyat, pan operate ya kini project hangtiap pemuhim. Di hadian kajian yang kilah itu biasanya ketua MOU pada kini ki butcher association kadi house nem arah jar khapra di kawasan kaba jimpetrikan dengan itu nadu sem arah jar khanda kawasan yang baik dan jimpetrikan dengan tak kini kerja kau di ke kaba jar tu por kalong bahadian bagi lawan ban join hands kini ki butcher association nak kalian kaki jibli di lakum dom lah tu por kiran kaba live home ki members live home live sun ki members dengan dia association. Di hadiah nang tahu dia nak kalian juga ni ASEAN hi juga ni ka kijubli itu kila percaya hi ban ya invite sekiwi pat ki para no ado ki badi nang ni thai na social law bakin yawan ya simentalang tundai pada ka ek baca kalau ba bon nak itu ki no ado ki badi hang ni social law ro ki ya hi la ka jong lenti hakaba ki show ki do ki halagi jong jaka di wat kalian department ro hajing siang ila pembet nak kita training, siapa mungkin pendep yang kena kakam, siapa sedang yang kakam kan? Dia ngilai ke training nak kita jangki, dia kidon pada kita members kalau training tu, kita siapan siapa talang hari ni kan cakap tu. Dia kata apa dia kau bentar ke bawah, balik bagi duna kita ki butcher ki banyawan banyak siapa talang hari ni kan cakap tu. Dia sakawai pada kalau balik nak kalian ke department tu, lakum nak ni persang hi bangin appeal. Ya gitu butcher, kita dah negara social law, badar orang malah, dah kita long kita bakloi, ini wan, kita punya snok tilang, akan dikajing, akan dikacakawat doa akan dia pemuyang. Jadi sih kalau menong bah kadau, kalau menong nak kadau dah kajing cengai, kajaka, buat ide, kido jengki, kalau menong bah nak kata kadau boleh bah, akan dia silong pelatih hi bakadan gini ke traffic jam, tiga kata ya kau, lek kawan ke jengki, kapor ke don kam ya ke jengki. Jadi sakawai boleh kalau ba kit benba na cengai ro lesi kakta na kau tak jinglut jisa nanti dia nak kata kalau ba kilang dunahi kini man odo hakani ke jaka hapo muyong hagi jisa ka ni ka project jongi hapo muyong ka kapasiti ka kalau ba aspa saupo na ka lagi masih haka sisi ke ba odo kajur gisnyang ro aspa saupo tu gisnyang dan kaman odo hakani ke jaka hakani project hani hapo muyong. Telimba kani ka jingya keren bapi, dia kalau bah pilawan bersopeng ya kani ka kubur, naga bertaki wipat ki para no ado, jom kani ka tanya sosial, dah kalau bala kinyo nyambi, kinyo menyesok tilang, banya simenta hakani ka jingya train, naga bertaki ka jing shodo, hakani ka project jangi hapo boyong. Kaji keren bah kajinya penbet anu tadi ka kam kabadai naga bertabat ki nong shodo, teka naga yang ka department juga animal husbandry veterinary ro ngi kapat kayaknya gitu ki para nong sadoro ba lada kalong kapala bagi nyawan sakmat bannya join hands kamu baginya snok tilang bagi para members ke badan hapo ka mauyong selala house ka jaka odo lesi kila banan kinong odo ki ba ham jangai na ka sor selong ro kan jen dala baharu ba nginya perhat ba nginya bu no sakwi pat ki selala house haki jaka haki sinong jongki
Tikaniru kalong limba ka jing yo ya ki kinja scheme na po ka sarkar hi da se kala mano ha po ka jing pe jong ka district administration jong ka district tikata ka berengkam je sakawai bede kalong bala da kini ki para nomor do ki shem ya ki jing jar kiru kinwan ya kendu ya ka department ha po directorate ha po karikhana je la ki don kam kanu ka jing penchai mo na kalian jong iru ngin ai ka jing penchai na ka jong ki te ka bakadu kalau minta ka apil na ka minta kita ki para nomor sobhayawan sakmat dar kalong bala on ya ki do yang ki ha ki solar house bahkan long ka jing dan minyo ya ka jing shania ya ka jing long jaga do bat kamtam ya na ka jing pan ki jing sistem ki para wanwan ha ki jing ri ki jing do ki jing ti tang kata nama ba kata ke ha plen ka jing ba ne ka do nama ka jing bang ka pangi bang ni di man tip ka bahan ne ka sniu tina kata daw larang nya jing ba ka ne ka jing sha do ka ma gi solar house tu ba pilatip da ka prosedur ni le kumbala batai hi doktor sakmaru na ka minta kata anti mortem baka post mortem ro te banyo ya ka jing shania ya ka jing bha ju ka do shwa bangin ba kata ka burun kame te ka ni rong jing tu ba khaduro na ka minta baro i parano do so bha ya wan sakma ba ek bar phidon kam ba phim sai ba phim so wan ka department gin a ga jing te ta hakabedi ba ka ni ka jing ekran jongi na ka minta gini ka jing do te nakalia ka department ru ngilai simkhya ya gani ka kam te sakawai ru kalong ba hakini ki khdiat dio ka lon ka jingpang ki snyang ka lon jingpang jong ki masi te nakalia ka department ru nomor ba kade sibo ne gitu ki nomado ba ki niwan samoyong ru te kala don ka jingkarpa ru na gitu ki butcha sien ru na ka kejem ru ye te nakalia ka department ru ngilai simkhya ru gani te na kata kata ngila issue order ya ki district officer nama kat kum ka jingkwa ka jong ka kidu de ru na kam ta ka hakithan lai lekot kithan pelusla hakithan maurung keneng hakithan smith tina kata daw na kalian ka department ni ai ka instruction ya ki district officer jong ka discussers ba lakno mno kin bo ya ki doctor ba kin penpet ya ka jingkot jingkhya jong ki masi lan ki snyang sya ba kinot kata ka de kata yo dan kata ka weekly market ka jong ki hak snyo ka jong ki ikhnang ba kan long kajing yo ya kajing shanya na kitu ki nong sam sinang lu bakin ba me ka do hadian ba kila dep check kila dep examine nang ta kin so aya ka kinja identity ki ba ki masir ni ki snyang ki de ki bala dep check ki na kata daw ni so aya ka admission na ka ta ki nang kan nong kajing yo ya kajing shanya na ka ka jing ba me ka to do ti na kata daw ko mot ha kitu ki sinong ha pa la lingkot ha po umniru mila aya kata kajing order na kam tagi officer sobha ka pet min mata kani nam ka no ka jimbiang na ka tagi nam do thain na bendong ha ka bai le ba ka jing check ye gini ki masi la ne ki siang shaban do ha gini thain na bendong ko mangile kren tan ha ki lailing code of norsla hasmet te na ka leng ka department ru ngila ban bet ba ki officer ki ba banle ya ka examination na ne ka physical na mata ka physical health jam itu ki jingri shaban odo te la bu ru ka jing ai jing hikai na kam ta ki ru bakam ka instruction bakin ya penbet bat ramasnam bat kum juru ki executive member jam ka ka yo ki ya dan bedon tahan tu kenang bale baki ke ber fa ki lo bi ai bet bayar ti kenang bakal lo ka jing sok jing san ru na kam ta ki no odo kum juru ya ki no ma ne ka lo polisi